Ok, ovo je kontra. Stari naslov, nova igra. Ponovo rođenje, Rebirth. Na ovom naslovu sam ja odrastao. Na Rambu i kontri. Yeah! I Schwarzeneggeru. Ok. Koje dugme sad? Aj bre, aj evo ga. Gde sad imam pekar kad mi je potreban? 2 igrača, je! Nazad si igrao, ok, evo ga. Ok. Ovo ću preskočim, koga jebe, da. Ok, ovo je kontra. Neka nova verzija kontra, neka ponovo rođenje, fazon. Preskočio sam priča kaže nešto u fazonu, ok, on se budi u budućnosti, fazon, nemam pojma, i vanzemaljci napadaju zemlju, blablabla. I sad predsjednik ti kaže, imaš moju dozu da pobiješ vanzemaljce. Sad ja imam dozu da ih se pobijem, i to je priča. Evo. Ova igra je... Sad pričamo o ovoj igri. Mešavina Schwarzeneggera, Ramba i svih onih nabuđenih, nabildovanih momaka iz 80-ih. I to je to. Ja. Ova grafika je stara, ona je namjerno napravljena ovako. Znači, ova igra je tačnije za Nintendo Wii konzolu. E sad, kako da igraš ovu igru? Znači, možeš da kažeš ko ima taj kupi ili ko ima taj se snađe. Na primjer, ja sam se snašao i skinuo sam emulator za Nintendo Wii. Gdje se to? Pucam u nazad. Yeah! Pucam u nazad. Sad ću opet nazad. Yeah! Koji sam faca ja. Imam projektile, bone kurac bre. Projektile bre, vidimo. Ovi momci se pojavljuju tek na zadnjoj misiji u prvom delu. Ubio me u tebi mater. Pušim cigaru i igram igrici. Je, a bem ti materu, pičku. Vidio. Čuvaj ga bre. Ok. Predstavio sam vam novu igru. Prilično je cool. Ponovo rođenje. I to je to od mene. Aj ljudi.